Ka election syagaying dorbar tawan ka jala Meghalaya kabadangsa sa kaway ka constituency na kin report ligisit kabaday ka soyong constituency. Kalakon no mentagas ngi kabaday ka khalai tri ujemang araja arpulai. Hadin bala nyaw ya kivut chungki menta balapan bana ya ka jingjob. Hagabaw ba sensyar kupa roiling do thaba naga Party United Democratic Party UDP ula job don buram. Hagaba naga jingdon kinong tebut lai par hajar sispan puingut ula yo khanriu hajar Nrus pa nyop kundai vote. Batam hadulai hajar saus pa ar vote. Ya UMLA barem kanai ke konstituensi ba samlin malngyang. Ubalai kun naga parti NPP. Ulayo khalai hajar ars pa san penyobot. Uba sensyar kuparoi lingdo thaba ulayo ru ka percentage hadu san puwai 0.5% na baro ki vote ki bala leithap hagate ke konstituensi. Uba S Osborn Kharjana par uyo kanyos pa nrup ar vote naga parti Kongres. Kumta barok kisit hapo gajala Meghalaya menta kalakot syagahan report li kisit lane report li ki konstituensi.